Good morning, ndagusuje cyane kandi nguhaye ikaze kuri YouTube cyane kugezaho amakuru atandukanye, amakuru y'ingenzi aba yagiye yandikwa mu binyamakuru byo mu Rwanda ndetse n'ibyo hanze y'u Rwanda. Cyane cyane ngiye nkunda gusoma ibinyamakuru birimo RFI, Rwanda Tribune, The News cyangwa se n'ibindi byandika hariya Igoma. Niyo mpamvu amakuru nkunda kukugezaho cyane ukunda kumva arayibanda kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, cyane cyane mu burasirazuba bwa kiriya gihugu ndetse nyine no mu nkengero zacyo. Nyuma y'uko umutwe wa M23 ukomeje guhangana n'ingabo za leta FARDC, ubu noneho abaturage barimo gutabaza ndetse n'ingabo za leta nazo zirimo gukizwa n'amaguru kugeza no ku mukuru w'igihugu, aho nawe yasinze utwangushye arimo gushaka guhunga. Ntuze kujya kure, ngwino ubane natwe maze ubundi tugutembereze hariya Igoma, umenya aho bigeze, umenya aho urugamba rugeze neza neza nk'umuntu wibereye hariya. Guhaye ikaze muri iki kiganiro. Niba ari ubwa mbere ugeze kuri YouTube channel yacu, kora ku ijambo subscribe. Niba atari ubwa mbere rero kora share, uduhe comment icyo twakora kugira ngo dukomeze gukora amakuru akunogeye kandi ukeneye kumva. Reka njyewe nkubwire ngo ikaze ubwo ngubwo, ntuze kujya kure, mu kanya ndaje. Imyaka imaze kuba myinshi kandi n'uruhererekane rwose hariya muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Nta mahoro yari yaharangwa byibura n'umunota umwe gusa. Ingabo za leta FARDC nizo zishinjwa kuba inyuma y'ibi byose. Rero umutwe wa M23 nawo wararahiye uvuga ko utazigera uhagarika imirwano. Nyuma y'uko ingabo za leta zikomeje kwiyangiriza ibintu by'abaturage ndetse zikanatwara ubuzima bwabo. Hari inkuru imaze iminsi ivuga ko M23 yigaruye uduce turimo Mushaki, agace ka Minova. Aho ngaho ni muri teritwari ya Masisi. Ni ibintu bigoranye cyane ku ngabo za leta kugira ngo zibe zabasha gusirikira mu gihugu cyabo cyangwa se muri area zishinzwe kurinda. Hari inkuru ivuga ko nyuma y'uko M23 ifunze umuhanda wa Minova, ingabo za leta FARDC ngo zabuze pfo na ruguru. Umutwe w'inyeshyamba wa M23 wamaze gufunga umuhanda wa Ishasha na Kariku, ndetse bikaba bivugwa ko umuhanda uva Minova unyura Ishasha Sake ugakomereza mu mujyi wa Goma wamaze gufungwa. Naho ingabo za FARDC zo ngo zikaba zatangiye guhunga ziva muri Sake. Nyuma y'uko uyu muhanda ufunzwe, ingabo za leta ya Kongo nyuma y'uko uyu muhanda umaze gufungwa, ingabo za leta ya Kongo FARDC zatangiye guhinda umushyitsi ndetse zifata gahunda yo guhungisha utwangushye ziva mu birindiro zari zisanzwe zifite mu mujyi wa Sake. Uyu mujyi wa Sake kandi uri mu birometero 27 gusa uvuye mu mujyi wa Goma, umurwa mukuru w'intara ya Kivu y'Amajyaruguru. FARDC kandi yatangiye gushya ubwoba nyuma yo kubona ko ingabo z'u Burundi zajyaga zibafasha kurwana na M23 nazo zatangiye gukuramo akazo karenge. Inyinshi zatangiye kuvuga ko zashutswe zikoherezwa ku rugamba ngo zitabizi, ngo nyamara bakabaye barurwana bo ntacyo barimo gukora. Izi ngabo ziyemeje kwisubirira iwabo nyuma yo kubona ko ingabo za leta ntacyo zishoboye. Icyakora bamwe mu basirikare ba M23 bo baremeza ko Isake isaha yose babikenerera bayifata, kuko imisozi yose yikikije bamaze kuyigarurira. Ngo bityo rero byaba byoroshye cyane kugira ngo babe bafata Sake. Umwe muri aba basirikare ba M23 we yagize ati: twebwe ntabwo twarwanira muri Sake kuko bazibwiriza bayikuremo ntawo bibasabye. Ngayo nguko rero abenshi bari kuvuga ko ngari iterabwoba rya M23, ariko nanone siko bimeze.
iyi nkuru gihe twayikoraga ibindi binyamakuru nabyo byari byagiye biyigarukaho byumvikane ko bishobora kuba ari ukuri kuzuye, dore ko nyine hari n'amavideo yagiye agaragara y'ingabo za leta iz'u Burundi bose bari gukizwa n'amaguru, dore ko abasirikare ba Kongo bagiye bagaragarwaho kuba abanyabwoba, kutitangira igihugu ndetse no gutsindwa bya hato na hato. Reka mpite mva kuri iyi nkuru maze nkurikizeho inkuru ivuga ko Perezida Antoine Tshisekedi Felix Tshilombo mu kwiyamamaza yadukanye iturufu ko mugenzi we w'u Rwanda azasoza nka Adolf Hitler. Ngayo nguko ni amagambo yagiye atangazwa n'uyu mugabo Tshisekedi ubwo yari mu gikorwa cyo kwiyamamaza mu ntara ya Kivu y'Amajyepfo. Perezida rero Felix Tshisekedi bakunda kwita Tshilombo ngo yadukanye iturufu yo kugereranya mugenzi we w'igihugu cy'u Rwanda Paul Kagame ngo na Adolf Hitler wayoboraga Ubudage. Uyu mukuru w'igihugu cya Kongo yasezeranije abari bamukurikiye ko mugenzi we agomba kurangiza nka Adolf Hitler. Ni ibintu yavugiye mu mujyi wa Bukavu aho yageze avuye Shabunda na Miti, naho hakaba ari muri Kivu y'Amajyepfo. Ibintu nyine bitagiye bivugwaho rumwe. Akimara guhabwa ijambo, Perezida Tshilombo yahise agira ati: nimuntora nzabazanira amahoro, nzabazanira ibyiza mushaka byose birimo umutekano ndetse n'iterambere. Ikindi kandi mwamenya nuko Paul Kagame azarangira nka Adolf Hitler. Uyu mugabo rero Tshisekedi yakomeje gushyira mu majwi perezida w'igihugu cy'u Rwanda kari we nyine ngo ubabuza umutekano. Ibintu byagiye byamaganwa n'abatari bake bavuga ko ari ugushakira impamvu aho zitari. Ibintu byagiye binagarukwaho n'ubutegetsi bw'u Rwanda nabwo buvuga buti twebwe turi igihugu cyigenga, turi igihugu gifite icyerekezo cyacyo, ntabwo twebwe dukorera muri Kongo. Ibi kandi Tshisekedi abivuga mu gihe leta ye ihora ishinja ubutegetsi bwa Kagame gufasha umutwe w'inyeshyamba wa M23 urwanya ubutegetsi bwa Kinshasa. Ibingibi uko nabikubwiye u Rwanda rwakunze guhakana, ahubwo bagashinja leta ya Kinshasa kunanirwa gukemura ibibazo ifitanye n'abaturage bayo no gukorana bya hafi n'inyeshyamba za FDLR zasize zihekuye u Rwanda. Ibi kandi si u Rwanda rubivuga gusa, dore ko n'abaturage ba Kongo nyirizina nabo babivuga banenga perezida w'igihugu cyabo, bavuga ko yananiwe kubakemurira ibibazo bafite, ahubwo akajya kwishyiramo igihugu kidafite aho gihuriye n'ibyo biri kubera mu gihugu cya Kongo. Perezida w'igihugu cya Kongo rero arimo kwiyamamaza aho ahanganye n'abakandida batandukanye barimo Moise Katumbi. Uyu nguyu mu minsi yashize wagiye kwiyamamaza henshi hatandukanye ndetse akerekwa urukundo n'abaturage ba Kongo benshi, aho bamwizeza kuzamutora 100%, mu gihe Tshisekedi we yatangiye gushaka izindi mpamvu zivuga ko umukandida Moise Katumbi ngo ari umunyamahanga. Ibintu byagiye biteza urujijo rukomeye cyane, bibaza batese bizagenda bite niba perezida w'igihugu atangiye gushyira mu majwi ko uwo bahanganye, umukandida bahanganye atari umunyagihugu. Ngayo nguko rero reka ngiye nkubwire ngo amahoro y'Imana agendane nawe, ufashe umwanya ugakurikirana ibiganiro byacu ukumva iyi nkuru na kagaruka ni mu kanya. Ndaje nongere nkubwire yuko M23 yongeye kugerekwaho inkoni ishyushye n'igihugu cy'Amerika. Wakwibaza utese byagenze bite? Ngiye ndaje mpite nkubwira byinshi birambuye kuri iyo nkuru mu kanya. Amahoro y'Imana niyo nkwifurije rero. Shalom shalom, komeza ubane natwe.